They've got to look in there and suck it. High and bring Killian to pitch 8, please. Thank you. Hey, quin és Chloe, vanaf daar jou? Hoe kunnen we er dan gaan naar jou giet? Ja, toch? Hey, Teddy on. Some of the beer and how beautiful we can get with the dances.
told them as they were coming off, but they said an hour away. They might want to go right, so yeah, you're All right, I'll go and get them to walk. Half time, I'll be up there. I'll come up after, they'll be fine then. Thank you. PJ! Sorry, PJ! PJ! Advantage over! Josh, man! Mi fydd y gemau nesaf yn dechrau am 20 munud wedi 12. The next games will be starting at 12:20. Ar cae 1, bydd bechgyn blwyddyn 9, Ystylfera yn erbyn Dringwyn. Ar cae 2, bydd bechgyn blwyddyn 9, Cwmrynfa yn erbyn Llanishen. Ar cae 3, bydd bechgyn blwyddyn 9, Ebw Fawr yn erbyn Bro Eder. Ar cae 4, bydd bechgyn blwyddyn 9, Glan Taf yn erbyn Bryn Tawe. Ar cae 5, bydd bechgyn blwyddyn 9, Bedwas yn erbyn Iowan Fydyddiwr. Ar cae 6,
bydd bechgyn blwyddyn 9 Gartholwg yn erbyn Maes Teg. Ar cae 11 bydd bechgyn blwyddyn 9 Preseli yn erbyn Llanhari. Ac ar cae 12 fydd bechgyn blwyddyn 9 Llandeilo Ferwallt yn erbyn Basaleg. Bydd y gemau yma yn cychwyn am 20 munud wedi 12, felly wnewch chi please gwneud eich ffordd draw i'r caeau. These games will be starting at 20 past 12, so please make your way over to the pitches. Diolch.